ج سليماني احمد سليمان جيجري سكرتاري بارتيا بيشورو لقل منه كاك احمد دما تخش بخيراتي حاضره سرچاوان تباشي كاك احمد يفيدكم باش حاضر اجي حاضرم ام بهفرا دنجي متيتا جيرك سباس بخيراتي سليماني من حسكر براستي الفيدري باش دنجتي لهوليري تبكم ميواني خوال الاستوديو كاك احمد هون بارتيا بيشورو بطيبتي مامسا حميد حجدرويش رحمتي هر دمه بري والشامي بو يعني هما چاوا مسألة دهاتا سر پرسا کرد و تقول پرسا کرد لشامي تيچار سر کرن اوه اسد نما بعثي نمان حكومتا كنو هاتي آوا کرن هينجي هون نتشونه شامي سببا نتشونه واجبو شامي چيه كاك احمد؟ او تدي بري يعني ظرفه كي دنها بو بري او پر هيزين كردي ندي تنقد دانوستندن بشامير باش يعني اما نرينا ما وي چاغيجينا ولوبو انا هجديس ام خديه وين نرين بس ايرو يعني كرد بگشتي بهزا خوي سياسي پشتي كونفرانسي خو ديتنا كردي دوی آلی دی گش ام بهور ویروشان دکاتی آوا کرن ام بتنا خو یعنی نابین تشتکی باشه که ام هر نشامه ام دویجن ریا دانستندنه دناف تفگرا کردی ده و دناف شامه دوی چاقی جمعی دناف دهیو نرینا مجی او نری دیسا بری مل شامه هونه هرنج شامه چه بخوازن اگر هون روزه که بخیر چونه شامه ام وك خستنا كرداد 26 ماه چاراد يعني تشتيج بو سوريا وك بگشتي وك ولاتكي نناوندي جهر وقت بيجي بيك هاتي گوتي دهاتن بيجي كرين تفد خدمات بن جبو كرداجي بيگومان يعني كرد جارك دناف دستور سوری به ناسنامه خوی کردی به ناس کردن زمانی زمانه کی فرمی به دوری ویجیل گور و ناف بندی او جی خود کاری بده دوری خود اداره خو بک و وی رنگی وک یعنی اما ایرو ام گریدای نرینا کردی بشن کنفرانسی 26 ماه چارا کاک احمد یعنی هون دوی قناعته دانه مثلا ام وک روزنامه‌وان براستیج نزیک و دشو پینن هون دوی باوریه دانه کو دما پیشتا و کرد بکاربن ما فی خو دستور نویا سوری دا مسوگر بکن بلكي هناك زحمتيه وإيرو قالكن دستلات لشاميجي مخابن ولو نرينا خوا مجيه خوا ديتنا خوا جي ولو نداي جوهرتن دا آلي برسين سوري بقشتي ولو جي بتايبت برسا كردي جي لباوريا مد يعني قالك زحمت سوريا بي آفا كرن تيكف استقرارك جي خوا ببين راحتيك هگر چارس مسئله خو چاره سر نکه و د پیشیوان د مسئله کردی و گله کی زحمت بگ مسئله سوری چاره سر ببیج بو اناجی د باوریا مد یعنی اره بلکی بدرنگ بکوه اره بلکی زحمتی و هنه بس و کرد سوریا د خدمه بن و کار بن رولا خود هندره ولات خود بریج افشان دا کو لقامش لو آواکر تجی اندام و شاندی او شان تنج بو دانوستاندنین لگل شامه یانجی افشاند و نونرتیا کردان بکه لدروی سوریجی او شاند جبو يعني إلو او يعني نونر كرد سوريا اري كرن لسر في شاندي هاتي كرن و اف يعني نتني غريداي بوان دانوستاندنا جبو شامش خو يعني اركي هري يعني اي تايبت او گچاوا بشامير دانوستاندني سر پرسا كردي بك لي بيگومان لپيشياوي جي گچلو كارب علي كاريه بك او رأيا گشتي هگر ناف دولتي به هگر هريمي به هگر ناف خلق سوريا ده به اوانا گش جت خوستن گوان دانوستاندنا بك كارب يعني پشگريه جبو دوزا خو و علي كاريه جي ناف خلق سوريا ولو جي ناف دولتي و هريمي جي كارب بك بيگومان يعني باوري کو اري کرنك لسروي هيج بو وناجي اف گرنگيه دده گو كارب وان دانوستاندنا بناوي كرد بك
بله مترسی که احمد مترسی لسر روجاوای کردستانی هیا مترسی لسر ریوبریا خواسر هیا لسر هیزین سوریا دموکراتیک حسدی هیا یا نه مترسی عسکری ایرش مثلا تسانه که بله او راستی بلکی بری مثلا سویدا او پشتگیریان اف دولتی و دولتی هریمی و تایبت عربی و چونا شرعی سعودیه يعني پشتک مزن دستلاتا شامیر چیبو و وقت ببیج بلکی نرینا ویجید آلی چارەسەریya mesela de çawa brengekî eskerî ma mesela çareser bike lê piştî Swêda û ew rengê geketê û wilo jî ew wek mereb Erebî bê tereddüda navdewletî piştgiriya wan jêrê baweriya me de yanî gava avêtinekê ji bo xatirê şerekî li ser rojava îro ti şert û zirûfê wê tune yek jê يعني أبناء وك دفرا سويدايا منطقة ساحلنا أبايا يعني شركي قلكي جرانوي تشيب وروشا سوريا بقشتيد كفيد بن خطريق مزندية وأف شر بريارك جير لازم دبي بريار نقا خلكي سوريا بريار بيتر أمريكاي باوريا مديرو يعني روشا سوريا بقشتي روشا دفري برنگکی دبیگ ایرو ت گاوی گجبو چاره سریه مادام گتننه دیسان ودگرن گچلو ام ازمه اداره بکن پیدویا دوری ج امریکانا و تحالف رژی دباوریامد و خطر دور دخه نتنه ولو ترکیه بخوجی ایرو یعنی مرپی تدگه بلکی جارنا گفا دخه بس دبیجه یعنی نگلکی دروشاگ ایریشک دیسا سروی دوری چه به تایبت گاو پروساد نبراوی و پککی ترکیه پیش بدرد باوریا مد ایرو نخوازه اف مسئله جی ولو وقت بیجه برنگکی نخوش لیجی ودگره جبولو جی تم ترسیا کولوزه ممکن مناوشات لور ببن لی او شر گل سر دورید باوریا مد يعني إيرو نوقت نظام دن شرط وظروف سوريا بين جهردن بتشتكيدن. بله تشتكيدن من خواست بزان مثلا نابري كنت ببي ميوان من أخفتنا كأردوغان بيشكش كر أردوغان ده بيجا يعني كردي روجاوي كردستاني دا خواست كد بيجا بري خو بدن شامي و أنقرة ما بحثا شامي كر هون ده فكرن وكا شاندا كردي نونرتيا كردان بكن وبتشن أنقرة لقل أنقرة دست بدانستاندنا بكن اما افغوتن يعني ايرو ماجي دغوتني جرينج يعني بيشتيفان دي تني داوي افشان دا امريكي هاتي شامي يكجي يعني شرع بخواد بيجي جبو سويدا وجبو روج افا يعني هر تشتي امكارن دانوستاندني سربكن تني پرچبون نا يعني خلق سوريا كس پرچبون ناخوازه تايبت ام و كردجي قصدجي وبيكاتين دفرجي كيتيا سوريا خوازن جبو وناجي اف گوتنا گلكي گرنگه هر وهاجي گوتنا يعني سروك اردوغان جي في گوتنه دبيجي يعني گوتنك ارينيه وبيغومان يعني راحتي كيجي ناف خلك سوريا تشدك ام بخوج علي خد وكرد ندج من جبو تركيا يعني بيغومان ايرو وقتا حكومه تركيا بخوازه ويشاندا كردي ببينه ام دسبل جموانان ام حزدكن فان دولتي دردوري يا چيه كي دستي دريج ناف سوريا دي ام بوار دانو سندني بكن جبو مثلا سوري وجبو خاطري برسا كردي جي چاره سر بكن كلك سپاس مالتا آوا احمد سليمان جيگري سكرتر پارتيا پیشورو اندام شاندا كردي ج سليماني